Jako sam sretna, zato što na mom i vašem fanpage mogu predstaviti ovo izdanje. Za koje sam se dugo mislila šta treba napraviti. Kad sam bila mala, skupljala sam salvete u kutiji od bombonjere Opera i te salvete bile su moje najveće blago. To je bila plišana crvena kutija, svi se sjećamo tih bombonjera i nekako mi se učinilo da bi trebala napraviti jednu ovakvu kutiju i da to bude kao neko blago unutra. Imala sam sreću što sam tijekom svog života upoznavala raznih ljudi koji su izašli u susret i osim DVD-a koji sadrži karaoke, dokumentarni film, kad se pretvorim u Severinu, koji sadrži CD, fotogaleriju slika i sve video spotove koje smo radili u zadnjih 2 godine. Pošto se album zove 30. uživo, imamo i kremu za bore. Bore nam dolaze u 30-ima. Krema je Skandor. Imamo ruž za usne koju sam ja izabrala boju. To je onako malo trula višnja boja, zove se Inglot. Jako dobro. Imamo ovako zgodnu. Ovo je zgodno. Ovo su 30. u kavezu koji imaju krila da ne polete. To je 30% popusta u hotelu Bristol u Opatiji i 30% popusta na Estare Culto odijelo ili haljinu po mjeri. Uglavnom, ova kutija izgleda onako benigno, međutim, na njoj se radilo sigurno 1-2 godine, u stvari godinu dana od kad smo snimili ovaj koncert u HD izdanju i to je prvi DVD na ovim prostorima regije koji će biti u Blu-ray formatu. Jako sam sretna zato što te pjesme na albumu kao da nemaju neku nit. Mislim, ja sam otpjevala raznih pjesama, od Dalmatinke, Vire Nute do Gas Gasa, Moje štikle i Zdravo Marije. Kao sve su različite, a opet ih veže to jedno žensko pismo koje nije bilo smišljeno niti strategijski ciljano. Ono se naprosto dogodilo. 30. su ispisale same sebe i zato su žene moji najvjerniji saveznici u prvim redovima oborožene štiklama i emocijama. U 30-ima sve mogu, u 30-ima, kad sam bila mlada do 30. pjevala sam Dalmatinku koja kažem prva mi je Gospe moja, a u Zdravo Mariji kažem da mi ta ista Gospa da više muškaraca nego godina. U Vire Nute kažem kad me varaš s tobom lipom je, a u Gas Gasu volim kad na muško miriše. Uglavnom šta? U Dalmatinci Vire Nute do 30. sam bila podatna i nježna. A nakon toga u 30-ima mislim da nekako ti stihovi volim kad na muško miriše i daj nam Bože više muškaraca nego godina, da kao da je muškarac, kao da su to muške stihovi, jer muškarci obično znaju, obično u pjesmama kad oni to izgovore tipa volim kad na žene miriše ili daj nam Bože više žena, to za muškarca ne bi bilo čudno. Zato nekad sam izgledala kao da na albumu pjevam kao da u svojoj karijeri pjevam pjesme iz krajnosti u krajnost. Ali to je vjerojatno taj moj nerv koji se ne da opisat. I dalje ostajem bez teksta, samo mogu pokazati izdanje za vas.